Yes, kanongera ngwereze ikaze kuri YouTube channel. Uyu mwanya rero ibisusa bikomeje kubyara amazi mu karere ka Rubavu kubera yuko ijoro ryashize ryo kwa 27 Mutarama 2025 abaturage bo mu karere ka Rubavu baraye bahunga ninjoro rwose birukanka ibintu ari imiguruko bitewe n'ibyo bari barimo bumva mu kirere. Mwaga karere ka Rubavu rero kegeranye n'umujyi wa Goma ibintu bikomeje kuba bibi rwose, ibintu bikomeje guhindura isura rwose. Ni nyuma yuko rero muri Republic Iharanira Demokarasi ya Kongo uyu mutwe wa FARDC urashe ibisasu byerekeza ku butaka bw'u Rwanda bigahitana abaturage batanu mwaga karere ka Rubavu ndetse n'abandi bagera kuri 30 bagakomereka ku rwego rwo hejuru. Nibwo rwose abaturage bamwe na bamwe mwijoro batangiye guhunga babonye yuko ibingibi bikomeje gufata indi ntera. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda RDF Brigadier Ronaldo Rwivanga niwe yatangaje ko abaturage batanu bo mu karere ka Rubavu bishwe n'amasasu yaturutse muri Republic Iharanira Demokarasi ya Kongo, abandi hafi 30 bakomeretse ku rwego rwo hejuru. Ibi ni ibintu mwagiye mwumva ku mugoroba washize. Aba baturage bitabye Imana kuri uyu wa 27 Mutarama 2025, dukomeza no kwihanganisha imiryango yabo mu gihe umutwe witwaje intwaro wa M23 ukomeje guhanganira n'ihuriro ry'ingabo za DRC Congo mu mujyi wa Goma hafi y'umujyi wa Rubavu. Amakuru aturuka i Rubavu ahamya ko hari amasasu yarashwe n'abarimo abagize umutwe w'iterabwoba wa Federali urwanya Leta y'u Rwanda ndetse na FARDC arimo ayapfubijwe hakoreshejwe ubwirinzi bwa gisirikare. Ku mugoroba washize rero tariki 27 byatumye ibihugu bimwe na bimwe byahanga muri Afrika bibona yuko igihugu cy'u Rwanda gishobora kuba gifite ubwirinzi bukomeye cyane kubera ibisansu bapfubirije mu kirere. Brigadier Rwivanga yatangaje ko kugeza ubu amaze kwitaba Imana abantu batanu kandi ko hari abakomeretse 30 kandi ku rwego rwo hejuru. Ati baragenda biyongera, abapfuye ni batanu nibo bonyine twabashije kumenya kubera yuko ibintu byari bikiri akavuyo. Ese koko iby'intambara iri Goma urabibona gute ko abaturage benshi natwe hano ngaha mu Rwanda batangiye kutugenda abandi bagakomereka? U Rwanda rwaba rugiye kwinjira mu intambara cyangwa reka turebe uburyo biri buze kugenda? Ibi ngibi mu karere ka Rubavu rero abaturage bakomeje guhunga ku bwinshi